Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane Yebema obibiara ka bashonkon Ediaba Kumawood TV so where a time with Dr. Amuzu make time with Dr. Amuzu and all say and ye bedin komo ye bechuchu komo di mu adi ye va Dr. Wahaya majimegwa fefe say de na chese en komo chuche na ba bekoso enye fedi agrokra ye ka Dr. Amuzu a minim say de sound wo wasum nyina akoye penis honsem ene the opposite who saw ye bema na utifie untime mo adwuma ye wo mpem nkwamo ntime sisi ye o peja ya
na agye agu na atofom say tirima na doctor wa ha obekire wadura na obenom ama obema na ejina so a long journey ni bi no obetimi abo adwuma ye kama na hye nso ma message we dey nyina live Facebook ko Facebook a edin no Kumau TV sa enso so na ko YouTube a obehu ye wo Kumau TV nsembisa bia opese obisa doctor no obetimi dia for Facebook na doctor wa ha we ya no kama ama doctor Ambuzu doc me mo ka ba Kumau TV so apombo ko de me na dum ahoden wo me nim se doctor ba fie ha ide mema ye wo fie nyina ni beje omu nyina ho beto mo wo yale nkitinkiti bia omu ntimi nka nyina na doc ha obe kan nyina so ati omu nyina aka obenya boze ti omu nyina aka kama doc ye be samu aka ba biem ade aba Kumau TV ye ka doctor Ambuzu a ya ade beba amanfo bibiri na tim ye ese wo ye be ma ntimi mu adwuma ye na ne saa ne ma nkitinkiti the Penny's doctor Penny's doctor bakupa oye my god mu doc ye ba wase ye wa ne ma hodo be na wo ye wo nyema Dr. Ambuzu mi ye obi a ne be ma ne da form kura atot form team ye kan flat tire adwo ana say condemn enye adwuma kura condemn to gravels de ne de emu omre okay de ne de atwea kum aiketia okay de ne de afom ayakitikiti de ne de mu nsuo no entimi hye oba nyinsen ebi mo be ma ne nsuo no entimi hye oba nyinsen okay de ne be ma no se bi insansa egu ho de ne be ma ho ene hene okay de ne be ma no se bi obeka se odwon so a emu pai mienu na afa de ne be ma no ose odwon so obre pansa aba okay de ose ne be ma no da ode gunsu bebiri ansade ya che simply put any issue concerning your manhood Fabra Dr. Ambuzu say edrobianka dem anything bia concerning your manhood no we share Dr. Ambuzu the Penny's doctor papa no and o wa ha ubetimi de onsembisa ne nyina afa Facebook Kumau TV doctor numbers no and ye dia go screen no so kama say the offering na ontimi emfa esan say or I line so I no etwetwen komo but na nkrofo ni bebre wo ho question bia betimi bia fa WhatsApp eni me ya e bia na oni Facebook okay o Facebook fa Kumau TV okay unni bia fa WhatsApp and I said text message number ni 0247 the screen is so na what the first one ebeba see na che say ye hu nsem bisa no na ye yi ano kama ko Facebook so a se ne di kan na ye Kumau TV ba bia YouTube ye Kumau TV doc wa ha nti nsem bisa na ye sewa ye no word na fafa wo e fama ye kama doctor wetimi abobọ ne ma wo ye no wase ye wenne enkomo titiri pa ne person me no twetwe ho nkomo some of the causes of sexual weakness e Ghana yes eno na me person doc me no twetwe ho nkomo kaka yo eda asipa na eniema ema bema na bema yo ye mre e Ghana no eniema mako en okay we are research ya conduct ya we no in fact the sample size was almost 28,000 people wow we did the sampling one attack ready ebi Cape Coast ebi osunyane Techimai ena Kofodia branch no okay Ashama branch so yebi Achimota so yebi okay ena Kaswa Fonzi omodie ena Kumasi yebi ena say survey kan ho okay 28,000 plus mema emuni enom sample size okay the year research no now our question was causes of sexual weakness in Ghana. The entire Ghana for member e wo form okay and as a Ghana for emre e won pass the padodo a enum years experiment no na say sample size no e 28,000 plus wow why fast why enya data no e one interview program when we brand say no aka e bi so ye lab we say almost every scan e bi so ye say bin say mo ka kire ye ne de hu wow here are the causes of sexual weakness in Ghana. Okay. Now we group them into 4 diseases.
on say the word diseases now go say nurse okay a dose o de be twi mu a enyarewa the etoso bi no a lifestyle say they classify the causes of sexual weakness no diseases your lifestyle your psychological sexual weakness okay and then your spiritual cause that's good and also yes your obi a spiritual marriage nti sunsun ne den ti ama ne be nya atwe akoma hodin ni atwe akoma yes your obi nso asabi sunsun na da mende ne be man say ehi ne mu ahode afon yes ya hwe obi nso a akofo bi ya to ne do ne be mewukura akofo bi ju ya to ne duru ani be mewukura on say we munye highly spiritual issues ni so ti de make na asia amen be man na ewu ene ya say ye woni pa be 1000 to a makoti eduru so sebi tuku ya na duru boni so ma edu ne kun be ma ye almost safiga ne 1000 to a omudie no it is not based on science it is purely spiritual so what the make na asia it was a paradox the enti ama kwa we ni kwa ama vo hu say ebi ma hu odi emre e won paso okay na nyarewa no in fact ye nyarewa mako 7 nyarewa nim no yes I ma Ghana for me ma hu odi esote na nyarewa ni nyina no out of population of 15,000 mu yare no na diabetes mu be 7 diabetes hypertension mu be 10,000 diabetes and hypertension ewo mu be 10,000 wow indeed you can say in fact out of that 20 that's good now one the causes of the sexual weakness no due to diabetes or hypertension no enu ko e be 10,000 wow indeed here is the explanation to why hypertension or diabetes causes sexual weakness you will say binu wo si cheyare anase bu omo jabruso na inchechiremu a ewo muni se omo si cheyare no eya na onye si chira budeka say it destroy nerves okay we budeka na we nerve nerves anase honam that's good yeah onya diabetes a ekunu o nerves no that's good ebiom nerves yi na say bi odi nya atenka odi to oba ho a no anya feelings that's good anase ohun na so oba nso ba bi a onya atenka that's good omo diabetes so some honam na ewu okay itomo ntihwe se bi oni oba da oni akono bi ama no oni atenka bi ama no so oba de hu chichi no from ntihwe wow and I say who say diabetes to destroy the cells. The cells are your basic unit of life. Ekunkubi na cells no. It is cell is answer emma bema de be e form. Okay. Ebinumu so edun so bebre anajo due to diabetes inji. One bema da anajo no asori be 8 times. Inji emma bema no entimi so ne breso peja loko gunsuo na ejuani. It you say diabetes also causes frequent urination leading to sexual weakness. Inti diabetes a disrupt nerves no. E kuom says no. Inti momu ni atenka. Also na ontefe inti omutimi transi ya omutimi tranwa be month weeks. Na man itiri no obanda due to diabetes. Wow. Hypertension for ni hu say omo no na ebinu timi wasisi. Inti se akoma ne bɔ moja no ejimi fa inti ne mbasisi ne ma be ma no inti ebinu be ma ne peja no e wo fom ye se hu ni se ebinu so on pressure ne wo so inti aba se omo kosie oba o mo asiom na adwo because pressure ne wo so ye se hu se ebinu ye highly hypertensive du ne oba ya no mo teso okay pressure ne wo so wow. Yes, say hypertension emu dom be 80% omu de no drug side effect. The ono de wanya hypertension wanu bone dro na num ma say bone dro ni side effect no. So adwudwo be ma. Drug side effect. Drug side effect. Eno so other portion ya hypertension mu that have been the cause of their problem.
na just a document was see here kwampa pressure correct me ma be and automatic manage wow ana onyi de edru na odi manage so enye heba na se kwa ebru ni die nso a enu so manage obi a o hwe me o tie me bia no so one on BP edru be 4 years 5 years ni a compare your sexual strength before and now. Okay. Say Dr. Muzubua, o dey text me. And I once were in fact who was how ni bi one no pressure drew on sugar dry chairman ne unya hoodin bi mu no. Who was how na o Kumasi had their brother for club 600. O Kumasi anko ade na chese bra tafo. Yeah. Club 600. O sunya dia wa ko iri branches no dosun. Madotu na bronze and more. O person Dr. Muzu Kasa 101 at TV no so. Numbers no and a good screen so come. Ubetimi afa say na che say wa frɛ doctor na wono wa twetwe enkomo come. Messages ne ba na eba doc. Obi bisa masem bi ewa ha. O say o person ohun say one ne yiri di nhyiamu a ebra wo kɔ ba no ho na be ma no. Yes. So person who the massa at the end. In fact, it can be first. I will suspect hypertension. I will suspect. Me can't say. I will. And as a mean, I couldn't hear lab winty. Over suspect. Say hypertension. Okay. But to say a male lab, a show say, and as a me say who say ne one. I will say suspect. Ebium. I also suspect diabetes. Say beyond the sugar level was right. Okay. Now, me stress any feeling of 40 air corner, I will check his prostate. Okay. Because men who have prostate issues always suffer from sexual weakness. Okay. With this will lead me to the third causes of sexual weakness, eye disease one. Also, I can't hypertension there. I can't diabetes there. They also me I am Magana for me who are then so a prostate enlargement. Okay. Prostate no sebi a diase. Bema bia obi e wodwuma so no miensa edi ma oni obada e punsuo ma o sperms na eba no etimi babonte punsuo bi that's good Siemens ma ne babonte ebiom the prostate gives libido for sex and as it enhances libido for sex e monya tin kan say oni obada ben ehia the esa the kan ho biom Emma obema ni peja so mu ye dini the prostate ni yen. Wow. So the question is DNA chimataba ho no. DNA ye free ho no. Are you not sure he's going to lack these three major functions? Yes. But like yes, prostate e bua ma oni obada in so babonjene. Yes, prostate bua ma sebi oni oba hia emu be ma no peja mu ye dini. Yes, a boy monya tinka. It's ever as a woody and so which my top say cancer bem. And I say, Mino can save you, I can say. Okay. Meninti Udun so and may Udun so be Brianna Joe. Would be all John so unless so son getting roasted. And as Udun so I need Yakem. And I say, only a bashana who tea our actually. All these are possible symptoms of prostate enlargement. Okay. And I say, in fact, I don't saw the opponents the one count one. No person ugun. Ogu say doctor, me the na me bana maintain one kind my call aban arisabia. My doctor could give you home. I say, yes, see prostate near 3 major things. It's you the everywhere. Yes, so the I can say do I can see I can say ya can win now. And inti what will ye free home. What will ye free no bad and so bad. Wako ye fu bunya tika mo ba wako ye fu on se uba pejo ba di ana munya denti se fesi mi ye Dr. Muzuma 40 ase ni ani se wo se te ba eye kese e ba wi ase a che na so nyame adom before so enye horo dada se wo dia kese e wo dun so e ma eni nti amasa bi uni oyire hia enye yie na se wo hwe me no Accra dia Baka se brache Mota Christian Village. Achimota Christian Village. Oba mehwa mo kama. Oh, banso numbers ne go screen na so no. Na chese wa fa no afre doctor. Tani etie bia no nya bedu doctor so ye won ko ade a nya gidie se
oh better doc obi say I want my penis to be big or not your person dey near kese say ni pa no be hia amuzu gawo na yirima amuzu gawo na amuzu yirima me wonku bi e fe ni gawo no me dem obi a ne be ma 8 ya ono wode twetwe ni se anopa wow se ya o asa wo twen ade no ode ya se de odi nkuto fa de eno ye gawo na wo twen that's good okay de ani de opese nya kese no ono de srasra ho sei okoda on de srasra ho I know the one twen Debi or the befu fa ho and the funny amuzu yirima or the be sra ho sei ya no de ada okay ade be chi na se na yiri na neki ai neki mumma ama wow obi se doctor pese mu ye dene onu bi hin odendene odenden the opeso kwan so che no obi hin age otai the opeso kolom jeni no onu bi hin amuzu je otai we na se wo kan bo efe na amuzu 4 in 1 the opeso pack the opeso mu ye dene the opeso kwan so che the opeso nya tinti kakra ma no the opeso ye kese ma no oba hin agawo no odenden no yirima energy time enya man 9 4 in 1 amuzu 4 in 1 doc obaby enso so edene diaba o say I don't have sexual libido na chese ono de oni be mehia wo mpema on teshe and the cause of that problem enya ma minu your baby otanya infections okay o deep water ha no white yes white your ba cha sabi e mana tin kan ira enya no se obi otanya enemu sayare se gonorrhea se fisa on 30 years wa e mana tin kan so ira and prolonged absence from sex also causes delay in libido for women. So me to was here be oba on time and say be awaja to hosa be afimi nu me say na unko kwa so my hormones no to become relaxed and rested. Okay. Aja so say sakon ne baby na boy na adwin na boy egu sakon ne boy na adwin na boy egu e ba sa na se cha na free wa adwin nti bo se hormones na ke mo ba nya tinka no ni nyina ni wo enu ye lifestyle issue and enye yarewa okay de yarewa ni ye enu ye nemu san yade ana se junso different UTI say white no so to yes ade no okay etu yo ba na se watinka ni ho ana se ben watinka ni ho so ba ebebua ama ni nyina obenya tinka kama se o hwe na watakrade a la batakrade isipon sports stadium okay junction home junction na so udu wa na chese wa fa number no na chese wa frɛ obebua kama se doctor nsema o keka no se wutini ye na utiasie ya na chese se wo ye bema na se wuntimi embo adwuma ye wo mpem me chese sexual weakness wo de bo ania na abesenko wutimi ntie gya no so nche wura dem krampa na yire bu afu enye se bia won pese ono obehia na se bia bibisa na emom adwuma oba ne pese wo ye ma no wuntimi nye esanse wo de under 2 minutes pa na wapi mesrew eni diemu ko na ko pe doctor amuzu 4 in 1 ni bi se wo pese ye kese a ebeboa ama na ye kese kama ene ma ne bebre na omo so omo pe mema omo bibi no emu edu yie pansa ne be ya wudi hia na obetimi efili yie kama so ye be ma usisi ye oya untimi mu adwuma ye ni nyina aka hu de sisi yale na enye ye a untimi mu adwuma ye wo mpem ko doctor amuzuo na chese o ma wunuro na nonnom na gina bunane na opi abonten na akwa o yire bisa sa wo kwan yemfa be ma bi wo kora na wo pie frifia o kra na yire kora wo mfi no kora o so be kwa akwai se oba ma ye hwe o ma ye hwe o fa ba bia okunu ye se bia no sudodo ne nyonoa e bia na osisi yade ampa member e bru ye bre Ghana akoma nyina na ebo adwumade ro nyina member na eye wala tu wala se nyina na eye ye nya ye wi se na ye sisi yade na jam sisi yale etifo na hwefo nti asese Dr. Muzu say account sisi ya na account obema account sisia na account bema penis doctor asema work and it any say account sisia na account bema na is sisia no condemn bema no so I condemn to gravels incheje mu nyina ni say intine nyagopon de ball e bema no ni nyina aso sisi okay
In Jibunikano, the center boat of your manhood is your waist. It's your waist. Then we have one ideology and one argument. Additionally, Ghana, and I say, many if you worry, me whom in Nemusta Ibia, only about Besha or Sisi way, any Jumedibia. Ebo. The baby, what fun if you say your ban or say you were saying it last one. But so crana did you why imagine say hipsy way. Na metal swap. So not the weight to see weight with the no of course no no to see yeah wait me I want a dog I want a major because the meme pen wait to me and me at once when I saw the Ukrainian crowd. And no crowd there Obandi ache no and what's also that the or say bia bushia means way na ubu nyina o tie ya osisi no ubu ba nyina na sisi no ya wo ya in fact ena mo ya na wokumu ni nti no wo ta hia obehia how me no men with severe waist pains faces two problems during sex either say ohun bejo ebra ho ensa na wo ni so ti asia onu so ni ko na ajo ohun so mai na say who best sane won tem. Wow. So waist pains causes early ejaculation or waist pains causes short time erection. Okay. Eje for science as say ade bi e fa oba ni be ma hye de biare ho no. Anywhere ni giemu enye ya omu. Any giemu. Anything sex will be done enjoyably, not painfully. Enti wa be so kuna oni hye o say Mrs. you oh TMCC you Mrs. you ni shabi be ma itia Mrs. yam ya Mrs. sit na me so imagine Mrs. yam ya one person obey ade ya o sit na o so sa o be di mi do ko say san so e ma no e ya no omo so fire o I know because o matinka no aba e wo se be ma nitimi bushia no so wentimi anye sa na e no so ye problem enu ti na wo so ko Dr. Muzu ho no ye ma ne ehia ma ho oden no nti ko Dr. Muzu ho na chese o ntimi mu a no hye ne mama na chese o yire ka se bushia me wetimi ebu ehia ne ye kama dog obi bisa se branches na hemfa na ebi wo head office no water for club 600 Kumasi no okay ko fo dia de mo ho station ho no takura de me we sipon okay sports stadium junction ho oba sunyani a mo area 3 manotu na bronze no okay teche my de wazungu housali ho no mo okay ye free bi Chinese house e was adan no Chinese house ko fo dia mo bia ho fo ka ni wo no ho station baby a ho station no na ko fo yua ho de no kaswa fo mra amanfu ye be amanfu police station no okay o sit amanfu police station ashama mo Lebanon second step okay Lebanon second step na Chimota Christian village okay you want do me pillar 2 kwa no so opposite Puma filling station ho no mo is baby a be do ya na chi uzi doctor minti ni mma free delivery Bruno mo family mia ni hia se wo WhatsApp akasa Dr. Amuzu ye frame masimesi me di fi 80 me be ma na afọ atwe akom pese ye me ho bantem emu amre pressure o me so me perform one bi na fa Amuzu gari ka ho breme wo so tu fa breme wo nkawe fa breme wo wodwumu ho a me wo office na chi ho a fa breme ye be deliver there bro kama woni ma kan ya test woni mo so a kasa your voice note at the mile woni we nyina bia nso a ofre ya be dare to na waba sanity na chese wetimi aba beto aduro ni bi kama ene me ne Dr. Amuzu ena edi inhyemu Kuma TV ene eye me ya say your time no na asona wo say ye free FDA so sense ene doctor chire ye niema bebre ama men so am ye obey menya de se de bebre every inch doc e de ama ye say pressure cramp no etimi ma obey ma jojo me ye sure say na wunnim wonte da but ene doctor ma wa ye de atete wabobo lifestyle diseases and spiritual things are any nyina timi cause e ma bema timi phone eye kitikiti ni nyina ene doc acheche munya e bia na opemu nkyere mu yie ama wate ase ye doctor
number no and the screen so funny say sia na Fred doc ono an be fa de opeso hu bia e bia obema no atwea kom opede betimi ama obema na ye kese wo de bo ania ope long journey ope ni nyina bia o Fred doc a doc bejo so kama na chese wetimi aboa ama wo bema na timi agina plan ne fo yin wa ne de e wo se be me bia timi nya fo yin wa ne bi esi ni dem e pack ye maso say ya na ye de ahye nsem kama ukodu fi a wo yire mpam wo mu wonte atia wo no nidi nkomo onye wa yaka de mpam bia obeboa kama ono akrampo besom e de ayam o san se dok aduro na o de bema no e ye adrupa na o sori anopo aje so yes sir now so aje so boss kama e de ama me dok ye kwa no final words abeka che adofo a omoshe kuma wuti bi samre de mema de for ati asese ye onobu odwa so ebi say amuzu garlic eno ebua pressure diabetes for amuzu ke stomach ulcer and stomach pain sidie obi owo stomach ulcer sa na amuzu herba de malaria group amuzu p de painkiller ma mo adwuma de nyina no mo aduru no ko herba shop pharmacy and I said draft to be a bell neka so pe say nu na ibi okay obenye bi we dru ho na say bi ase bi hu de obeto a e wa frɛ na my house screen no so no e be tetiri mu kama e bi ana wo yo bi ase bi kafra o wani hu ade be waso no e ti ase na ma ne 0247 77 43 doc yensensi number no so biem mani pan say afa na wa fa pen no na twero ni ye doctor SSC number no so biem 0247 77 6743 ofa number no na for doc say see ya obejo so friend as pennies doctor now ajo so yeah na just that time now be mo wadro ama wetimi abo adwuma ye e wo mpo ka say bi so be chia kwene eje say now be ye lala su lala bia e no say me fam baga every one chai akọ aha e the brother makwai e ma ye the time with doctor amuzu abana we mi am di dwuma die mu chia me din any queen AJ Hips and I'm a doctor amuzu any didi enkomo the pennies doctor papa ewie mmemu erade eyi no amaye se omra no mbeboa no nyi ya deso anyina emfri ye so emaye kama me DOP eye Kobe Franks and so na call me PM eye Ochino is the one the only one in Ghana oko VTR MCR be sister Augustina and a locute Numaji Loretta oh kama mo the boy she don dey me director original Sam Darkus boss me chia ye pa that send ye besan Asia yakram Kuma TV aba amansane yena yedi Kuma TV aba amansane yena yedi